Clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule voin hi April ni thum sang ni som ni le pani pathian ni ania tuntu ma po hian Russia le Ukraine indona chungchanga thu thar lang sar zualte kanron tar lang le do nani Russia President Vladimir Putin chuan ninga ni khan natural gas lama sumdon lama rules thar siam chu zia kin anem ngeta hedan thar hnoya hian an thian tha ni lo Ramle region an gas le naman Russia poisa rabula pedu lote contract chu ti top thei aniang President Putin chuan voin hi an thupek thar ka siama Russia rama natural gas leidu te chuan Russian benga rabal account an honangai do nani April ni khata tangin heng account hi gas supply le na tan man ani do nani ati ani chemical tanga poisa an pe theilo ani chuan alei tu ten har satna lo tok po ni se an mani lam thiam lo aniang tu main a thonin thil min zor ngai lova a thonin kan ti don bik lo ani ti na soyani Russian Ukraine arun nuwa khothlang ram te chuan financial system chu Russia an threk na man ruatan an mangna sa an company te ho point Russia company le mimal ne na contract an lo nei to te po an ti lo thling zui du lo ani tin Putin chuan a soi US le Europa Russia thil nei te khoi che theilova shek ania wangin khothlang ram puisa te antana lo man ve atulna aom lo tin Putin chuan a sei zui bokani kong sang sanga shek ania wanga Russia financial system le economy lamin ator mek ti changna turin Russia gas le manchu rabul ngeya andon atul thu Putin chuan a soya rabal mang hian ramdang nena insum don na rin tlak tak siam an be sei thu a soyani EU ram chen khatte chuan Russian gas lama sum don na chungchanga dan thar an siam du lo na anaw chua puina sanghal leani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan anram marlama Russia sipai te chu muang changin anin nuk dok tran ti mu thein om to ani ati ani asoi zelna Ukraine President Zelensky chuan Ukraine ram khochak lam Donbass le Kharkiv chevela chuan indonrap thlak tak kan lama chon don chawani ati bok heti lai hian Russia ram chung Ukraine ram shul ram ri atanga kilometer somlia hla Belgorod khuwa petrol check khom na mun akang chiama Russian Defense Ministry spokesman Igor Konashenkov chuan Ukrainian Mi-24 helicopter panhin missile mangin an ka palani tina puani Ukraine Foreign Ministry chuan tunari chuan kanti ani ti kan soi theilova min pu na hi kan pha thei bok lawani ati bok Reuters news agency na tarlan dan chuan US in kilometer sing khat ka pha Minuteman 3 intercontinental ballistic missile en chin atum chu athulya engwange ti chuan Russian President Vladimir Putin an asipai te chu nuclear ral thum lama indra ring tura thu alo pek wang khani US chuan Ukraine ne na tran puina dang dollar million zathum man hu apek bel tur thu apuang lea heng tran puina thila pek tur zinga hian laser guided rocket system te tactical drone te Humvee te night vision Google te machine gun te le dam doi lam atel do nani ti chuan Russian Ukraine arun tran til sarkar nga kalta tang khan US chuan Ukraine ne na tran puina sumpek atiam za chu dollar billion khat point paruk lai atling ta ni anti-Russian sanction te chuan Asia lama Russia tourist te ahong boi meka Asia lama Russia tourist singthum le sanga lai te chu visa le mastercard ten an service te Russia bank te tan anti top saka wangin antang khangin poisa man tur nei lovin anom me kani airlines lian zwalten airspace lama khwa khirna tharte awangin Russia mi sang tam takte mani in lama anle theito lo bokani heng ho tran puina tur hian Thailand le Sri Lanka ram te chuan an visa te po sei sakin hotela te tourist then khat te chu a thlonin anom tir hial bokani heti lai hian Ukraine boy nei na hong wangin Middle East lama po tourism chu local ve trokin survival mode ta ading mek bokani Indona le sangson sang te wangin khovela tourism lamte anghong boyna salheya tun kuma dollar billion sari lai hlo na athen rin ni in Egypt le UAE le Turkey te chu aturna sa zual anni
tin Middle East lam hi Russia le Ukraine lam atanga tourist te kal hlur na bi kania expat ti chuan danglam chung lovin alani zui zel po an ring ani covid pandemic in abe chiat to hle nuin hotel le restaurant sector te po an lo lak lu to thin cha ve lai te an chan thei mai rin ani bokani Ukraine le Russia loin mu thiam lo to na te ziak tu John Arsin Kholsing kumzabi pakwa na lai vela khan tuna khovelin kan buai pui Russia le Ukraine vela khuan ram pakhat kivan ras anti chu alawom towa Slavic mi pui te chen na hun ni in Kiev chu an kho pui ani bok Kiev le Russia mingla khom alo ni reng mai kumzakwa somria ta tanga sangkha som panga vel dai to khan kivan ras ram hi Volodymyr lalna hnuaya anlawom to ni in an soi he kivan ras lal ming hi Russian tong chuan Vladimir ti na ni in Ukrainian tong chuan Volodymyr ani ve thungani kumzakwa somria le panga tanga kumsangkha som panga inkara kivan ras hroi tu ming hi tuna Russia le Ukraine hroi tu te mingang ve hi anitlat kumsangkha zakwa vel khan Russia hi Soviet ram in chom khom Soviet Republic zinga alian ber le thil ti thei ber an ron ni chawa Ukraine hi Russia.2 ani vele chia bokani Ukraine hian ral thuam siam na hun puile lo nei na hun ram thatak tak ani chove bokani kumsangkha zakwa somkole pakhata Soviet Union atluk chia ta ka khan Ukraine khan Soviet Union nuclear ral thuam kha achom hnem rem hle maya nuclear warhead ringot po kha sangkha zani somli le pakwa lai Ukraine khan Soviet hna tang khan alo chom chawa heba ka hian intercontinental ballistic missile ngot po za somsari le paruk lai Ukraine hian anei bokani heba ka hian strategic bomber kan ti ngot po somli le pali zet Ukraine hian anei hem mai ani khovelin kan sia tun lai hian Ukraine ram lu chua tumin Russia chuan thei to pa chua mek zela tun thlengin he in be na hiala top lo ral thuam khovela mi thiam tak tak ti chuan Ukraine le Russia in be na wang hian khovelin do pui pathum na a chua mai an hlau thong ru hlea thodep de pin hun an mang me kani ti kan the thewo me Ukraine le Russia in do na hian khovelin do pui hi a cha chuak thei ti in do boruak kal zel hian ati chiang hle mai si NATO member pakhat polena chuan Tangrual NATO sipai tele jet fighter thaber berte US in achuan air defense system Patriot te chu om hlei wang mai maya tran mun khuar an ni lo zia kan the thiam thewo me Russian Ukraine arun tira tang khan maktak main Russia hian aral thuam thar le changkang big te chu amang du hlek lo maya Ukraine lu chua tur khan amain betil teng zinga khovela teng theber niya mi tam takin kan ngai T14 Armata le T90 series zinga thaber tur T90 MS Russia in sang chuang ani te chu da tharin teng hlui deuh to jok heng T72 le T80 rual self protection thatok lo tak tak le lai puimu da na ka chiat ol sam tak tak te kha aron mang chho dai mai in do thlona ni se athul khung le achuan tolol Su-35 le Russia 5th generation jet US F-22 te po machon thei tura Russian engineer walten anduan Su-57 te manglovin Sukhoi 27 Sukhoi Su-30 SM Su-25 te aron mangchoma sadai khan makti alho viau man ani kha tunai ro Russia naral thuam tha te alaman lo chan afia chhota ni in angai thei tatlat chu Russia hian Ukraine be na tok ral thuam ania aral thuam thul khung te machon tok tur mhelma NATO ani ti a chiang ni in alang bok Russia hian Ukraine be na hian aral thuam tha te lo mangta ang se NATO ron por le viau se Russia hi an che boi thei don ti hi mar RC eng sen phet ho hian an chiang ti alang Putin le ho te hian an ral thuam thul khung te thil ti theina tak tak hi NATO le US telaka walau taka Poland an du lem lo ni in arin theiba ka Russia ral thuam chuan big te machon tur to katan chuan Russia hian NATO le US ral thuam te chau an tok ni in angai ni in alang thei bokani
Ukraine hi America le NATO ram te chuan na sataka an tran puya wangin Russia hian abe siang ngotin ma ason the hlek lo maya tengka na thatak tak javelin le thlona ka na man patch stinger te chu US le NATO te hian Ukraine hna an thon lut hem mai sia heba ka hian tun haya pol Germany chuan 9K32 Strela 2 man patch tam tak le MG3 machine gun sang khat vel chu Ukraine hna pek atum le mek bokani hetianga indona Russia na kalpuya wang hian US le NATO ram te chuan Russia ram din mun ti cheturin thei top le kong tin renga Russia shrek na anhan kalpui chho mi amaya Russia economics point atur na sa ti alang rengbok heng US le NATO le US sangoi zon puiten Russia an shrek na wang hian Russia chuan oil le gas te leitur chuan America dollar an pom to lo thu le Russian rubles chia an pom tak thu Russia chuan aron puang vele mi amai bokani NATO ramjinga Russia currency an pom thailo thu France roi tu Emmanuel Macron baka Germany te chuan an soi chiang to India ero chuan US dollar aya Russia ruble si apom don ni in alang boka hetiani chuan Russia tangin oil man tlomin kan le theyanga petrol liter khat cheng som ko le pasari aya tloma kan le hun alo thleng thoi tura ngai teang ole abe bo ma kan kwal ta shep mai Russia le Ukraine in beina chungchang chu keini mizo te poi ni tin zantin kan update thina hewang hian Russia le Ukraine boina kalmek lam nilovin kan thu pui hun kal towa Russia le Ukraine te loin mu sakhi thin to na a ludon teang country tangin Russia le Ukraine te hi ram khat USSR an ni thin ti chu soinon khera anga yom love Soviet Union a ram bung khan ni ve thin te an ni ti chu kan theu Soviet luk chiat nuwa Russia le Ukraine te an lo in be to thin lam chu in lu chil don teang tunma Ukrainian President Viktor Yanukovych kha Russia chian thatak ni in Russia nen khan in mu thiam lo nai mo in mel mak na an nei ngai lem lo ma se kum sang ni som pali alo her chua meu chuan Ukrainian mi pui zinga khotlang lam som du tu te chu khotlang ram te chuan fui porin Russia chian tha Ukrainian President Yanukovych chu pai thla khanita ti chuan Ukraine a chuan NATO le US support tu te chuan Ukraine ram shwai na chu anron thok chho tan ta ni Ukraine din huna hian Russia hi alom thei thlon lo ani ti lan tirnan April thla kum sang ni som balia chuan Russia chuan Ukraine ram then khat chu aron run chho tan ta Ukraine ram Crimea Russia lam hoidu pol helpol te chu walau takin aron tran pui chho ve ta mi mai hei mai hian ni lo Russia chuan Donetsk le Luhansk te chu Ukraine atanga anin lak san tak thu aron soi mi bok hei hi Russia hian ala du tok lova Ukraine boina chu alakal chho mup zel Ukraine Donbass a Russia tran pui helpol tele US tran pui Ukraine sarkar sipai te anin be chho ta zel mai kum khat chung deu to Donbass boina a hian Ukraine sipai le mi pui sing khat sang thumai tamin nun na an chan hial ni in New York Times chuan alotar lang hial ani kha hetianga Ukraine ram chunga Russia lam hoidu le US le NATO ram zom du te an boitak noi awang hian kumsang ni som palia chuan Ukrainian President Viktor Yanukovych chu President ani na tanga bangin boina aso sang chho zel mai si June ni sari sang ni som palia chuan khothlang lamram support tu Petro Poroshenko chu Ukraine President aron nivele tani Ukraine a boina aziom theinan Russia Ukraine le Europe in somkhom Organization for Security and Cooperation in Europe OSCE te chuan ninga September sangni som pali khan in rem na thulung siamin chu Minsk protocol ti ania he in rem na hian Ukraine chuan aral thuam laom te atiral turani ti chu in rem na thulung point som na atar lanani nima se he Minsk protocol hi kong tam takin a hlo chapta ka wangin Minsk II agreement chu February ni som panni sangni som panga zia fel ani zile tabok kum sangni som pakwa alo her chu meu chuan judan ham pachal Zelensky chu Ukrainian President aron nivele in
ani hian US thlopna adona wangle NATO ram Ukraine in azom theina turin ma aron la chhota a tundin mun hi Ukraine chuan athleng chhota ni kumsang kha zakwa somkole pakhata Ukraine mi puiza somkole pani zetin Soviet laka in lakshan andua wanga independent state anni nuwa Ukraine hian Soviet Union hunlaya an nuclear ral tuam tam tak chu achom zuya kumsang kha zakwa somkole pali kuma inrem na anzia Budapest memorandum kha Ukraine tan hian thilpoi top khok ani chhota ni he Budapest inrem na hian Ukraine chuan Soviet hunlaya an nuclear ral thuam te chu Russia hna remna le muan na aum theinan akepekir vekanga Russia point independent state Ukraine chu aza in ramria po buaina asiam tur ani lo ti te Ukraine tana hlau thonomin Moscow hi aum ngai tur ani lo ti te ani hlomani Budapest inremna wangin Ukrainian a nuclear te Moscow hna alan fel nuwa Ukraine a Russia thopui President Yanukovych paithla kania aya khotlang lam thian tha Poroshenko chu Ukrainian president anizuya Ukraine chu NATO ram ni tir antum chhozel nen Minsk 2 omzia ane theitalo Ukraine tana poita ber chu kumsang khazakwa somkole pali Budapest inrem na anga a nuclear warhead sang khazani somni le pakwa zette adiral khani Ukraine hian ICBM za som sari le paruk zet baka a bombar somli rualte chu adiral vek kha tu nu hian Ukraine hian poi ative viau mai the nuclear te hi lakol nga se tiang tak hian Russia hian azom lo tur chuta NATO le US ten Ukraine roi tu te mong an lo hia sakve fo boxia HG welan indona hi kan ti top lo chuan indona hian mishing te min ti top zo kang tia alo soi to thin thlendik theina tur hian khovel hian ral thuam hlom kan nga tok to viau mai sia Janet Morrison indona hian inrem na thlen lo thina mai ani alo ti to kha khovel hi inrem takin om the takila o